Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. No talaga mo't lang nga nalaing ka. Sungbatam da ito'y saludsod ka. Anya day ta, Chip. Anya tinagapuan ti itlawg. Naglakamot din day ta sa ludsod mo, Chip. Basic. Anya nga ti sungbat na. Naggapo ti itlog, ijay manok. Uy, naglaing kan. Chip. Ni tatabadong day ta, At daigam na manok. Unyag paisa. Ay, tataba daw. Naggapuan day tamanok nga igamaw. Amok ti sungbat na. Itlog. Naggapo iti takaw day taoy. Anya? Di yo'y bagbaga. Ay, sige. Pulutanin tayong arudain. Apay, sa dino tinaggapwam, Inteng? Naggapo ak itiruar. Kahit, anya tinakitam di taruar. Dagiti ato a proyekto diti barangay. Nagsasarano nga ti project ko. Nagado. Diya kalsada. Diya rangtay a barbaro. Diya waiting shed. Diya junction. Wen, ado dagiti inaramid mo a proyektom. Ang kumusta mo't ngay dagiti ka baranggayam? Apa dagiti ka barangayan? Di mo amo no anya ti aramidan da. Anya aya? Bartek da bartek. Kalpasan na aglalaban da. Jak amo day ta mapaspasamak Ha, dagitan tumat ngamin proyektom la ang tiininto na ram. Ewan tapno mga bakak manan inton eleksyon. Nay. Hey, adamanin ang kikinamat iji kalsada. Bartak matdagita kikinaman. Kahit, apay nga raw, ang tugaw kalat taditan. Agilad ak. Ay, saan ang mabaling nga agilad ka? Tay parit na amin. Mapan ka aganawa ka dagitan kikinamat. Napanno ka nga ron. Pay ngay baon na. Anyat sirbem a kapitan ngay, no baybay am aglalaban dagiti ka baranggayam. Sakla amin ay. Pay makainaman. Ay na, Kapitan! At daman na naglalaban ni Jay Kalsada. Pay am ida. Na, imbis sa mapan kaganawa, nagdikwatro ka kaya na nagtugaw dita sangwanan ti Tirsenak. Damat ni Kwarong nga ganawa. Ay na, kasano makanawa ni Kwaraw kat nagiinom da kada ka ba daw? Ano? Nabarbartit da! Iso asana makaanawa! Ay, sumartin kayo! Sumartin kayo! Saan na ka napadpad paray? Huwag ka lang. Uray makaungad ka paray. Saan na ka latadang dagay? Agunay pa ba? Agbilang nga ititala. Maysa! Dua! Tala! Awal lata paray. Talaga saan na ka dagay? Nayunak ti agbilang. Kaduan ka na paray ngagbilang. Sige. Upat! 5, Inem! 10 pulaw. Sa nga pulo adagos. Kuturay pa'y man maminsa nga gasot ngagbilang paray. Saan na ka latadang dagay? Sayang lang, di pa nagbilang ta. Chip, at daglalaban jay, Bayam lang ida. Naskan nga nawaan ida, Chip. Nabartagak. Diyak ka ba lang tiyaga nawa. Ni Kapitan ti agan anawa. Tagang nanggal ka. Iso nga oray sana ka nga ganawa. Anya ngay, Inteng, naanawang mutla ang dagiti agaapa di taruar. Saan nga? Apay ngay? Didakpat-pat yun. Imbagak tumat kan ka. Binilangak pa idan ng maawan lang ta. Ay, day takot ita.
Yes. Uray no ado ti proyekto, no awan disiplina dagiti kabarangayam, awan metlat serbina. Nintumot pare ba dong ti mangidada ulo iti kalukwan? Ket, gapot akong parem, bye-bye amon. Saan na mabalin na? Ay, impluensyaan na pa yan dagiti tanod mo. Nang runa kan ni Kuwara 5,000 da ito'y kwartak nga igatang ka, Mara. Apay, masapulaya nga ibagam. Gumatang kalatan, Ay damagak ano da bariyam dito'y 5,000 a kwartak no igatang ko dito'y tersinam. At dabaryak, unay kakidin. Anyat gata nga maya. Adala ko nga sukar. Manwa kilaw. 2 sakaw. Sagay saka mikin nebadung ka. Aniya? 2 met asako akapay. Na, sinako tigatangam. Adawan no awan. At dalakok ngam sana sinakaw. Oho, naglastog ka nga agibagbaga nga dalakom. Kurang met gayam. Apay nagado ti kwartam ita? Sweldo nebadung ka. Na, adda trabaho na aya. Tidak kala sa lunsod itamare. Naggapuan ti kwarta ni Kabadong. Ket no imbaga ni Marito yang nga adda trabaho ni Pari Badong. Ang tiditay ammo, no anya ti trabaho na. Anya kumamat muna trabahoen ngay. Win nga rod di namat ammo ti agkarpintero. No agbangkag mat, kanayo na malaylay dagiti mula na. Ay kasanumat nga men, marikwanang. Kat di namat ammo asibugan dagiti mula na. Ay, pangalaan na kumanga iti kwarta na arinibaw. Ay, day tati question. Sapay ipaspasikat ni Marituyang. Ay, una yan ang nagpudot ti panawan. Nay, saan mo't napudot na natuyang? Pudot anak nga raw. Anya ngay day pagpaypaypay mau. Kita, manuan niya da ito, ikwaraw. Kwarta may. Ay, isardin ko pa ilang tagpaypay, Hap. Uy, Hap. Mano ti makit-kitam. sagsasangaribo may. Ay, pudot na. Ay. Saan mo ngay pagpakita day ta sagsasangariba, nana? Jak ipagpakita. Pagpaypay kulaing. Mga nuholdapan da ka. Nadapay dito'y bulsak ti sagsasangaribo, kwaraw. Hindi mo ibagbaga ti kasta. Ay na, kaslasaan kamot ngamin, amamati nga ado ti bulbul sa kasagsasangariba. Kaya't ma, tayo pakitakan ka. Ay, siya kung timang hold up kan ka na natuyang, iso asumardang kan, idulin mo ta kwartam. Nakabasulak ko man, imbagtan na kontrol ko ti bagay. Tapay. Kasanaw, ipaspasikat ni nanatuyang ti adu asag sa sangaribo na. Kaya't kukuman na hold upon itay. Ay, talaga apasikat day jay ako marime. Nas ka na mabagbagaan ni nanatuyang antay. Delikado ti kas nga aramidan na. Ay, talaga delikado Ayan ni uncle mo ay tabagbagaan naman ni Maritoya. Umay ka mare, tabagbagaan ka. Apay abagbagaan na, kapitan. Una taman di jar aramidam, apa nagpaspasikat mau. Kay adagayam ipasikat ka. Agpasimple ka mo da. Kasano ama amuan dagiti tattao nga ado ti kwartak ngay no jak ipasikat. Na, ano ti kwartayo? Ni badung ko sweldo na ka na. Anda, Inaldaw nga yawatan nak ni badung ko iti sagsasangaribo, kapitan. pangalalaan na ko ma. Day tati jak amo, jak mo't damdamagan. Basta tinapatay, iyawatan nak iti kwarta. Chip, ni tatabadong Ha? Nagdamot ukudin na akaldeng. Chip, damagam man no naggapuan jay kalding na. Tataba daw! Naggapuan day takalding mau. Naggapo iti takaw da ito'y kwaraw. Takaw humanain. Wain, kit umay kayo tagiinom tayaw. Pulutanin tayaw, da ito'y tinakaw ko akalday. Sino ti pagrunda kit na bartek damanan dagiti tanaw? Imbagakan ka,
aging ga iti di mo ikan iti ultimatum dagijay, kas talatan ti aramiden da. Makaungat ako, no kasta. Pay sum ngaminan ati agungat. Tanay, adu matan dagiti mataktakaw adingwan dagiti kabaranggayan tayo. Ay, no saan kang agaksyon? Awaanan Kapitan, Eh. inmalaldawan nga agbarbartek da kwarog. Manin? Wun, Ay, agipulpulpog da iti kaldeng. ay. Una lang. Kadwa na da Gerardo. Andres ken Marcos. Pada maangot ko nga agat kalding. Ay, agay ayab da pay aka dagiti kakadwada nga aginaw. Madamdama aga-apadan tumanay. Ay, sigurado dayta, kapitan. Ay na maangot ko dyan mapulpulpugan na kalding Apay ayan umahango mo. Ay, maawan tipong tutkaw. Anya? Ay, mapanak sa makipulutan Ay, saan, kapitan? Ah, Ay, ungtam kidi da. ay, wunan niya. Ay, makapabisin di maang angot ko. Mabarbarte kakaong tataba daw. Tampay Saan ka pa mabartay? Ado pa iti pulutan tayo akaldeng. Isu ajak pa'y kaya ti ma-full bat mabartag. Nay. Uncle mo na dyan kwarog, nay. Ano na? Gungot ni Uncle. Saan? Danag mo na yan. Naglamangak taong tanak dayta. Paray! Umay ka, makipulutan iti kaldeng. Ay, umayak agungay. Sa anak ang makipulutan ka na kayo. Ang tugaw ka pa'y paray. Si Kaki di may ungit ka lang away. Ayan di kwarog. Ay, talaga makapungtutakon. Ramanampay man da ito'y pulutan akal din paray. Ay, makaungutak. Isuan di nakikan iti kasta. Ramanampay nga min Eh, jak kayat. Madamdamakan taon nga gungay. Kalpasan ang maramanam da ito'y. Sige man langin. Mala, agsat ka pa ya. Eh, maminsan lang Wain. Agtay. Agungit ka pa'y. Eh, medyo. Kit na yun ang pay da ito'y inom mo ma. Eh, sige man. Ken nagpulutan ka pa'y paray. Ay, mas madamdama akton nga agungit. Kit mo na. Nagado nga oras ti panagungit mo. Isumat. Kwaraw. Rumwar ka ditan. Saanan nga agungit ni Uncle Mau? Eh, saan? Nakaisip ako. Pudno ka di Uncle. Ay, ba? Pudno ka di asan kan nga gungat. Eh, pinainom dakmitin di saan ay. Pinagpulutan ko pa yan May tutugak pa. Ay, tingkaw. Agsasango tayo nga ruda na talaw. Eh, agure ka paray. Apay paray. Naggapuan ti pulutan nyo akaldeng. Naggapo iti takaw na ita paray. Eh, anya! Kit naraman ang miting. May babawin pa. Nagloko ka. Tapakanan nak iti naggapo iti takaw. Maray, adda bariyam iti sangapulo aribo. Ay, adda ka manan nga agpalastugan. Na, apay nga ibagam ti kasta nga ay, kat daytoy laang nga rod ti kwartak. No awan bariyam, ay kat ibagam nga awan ta ijayak sa bali at tirsina amapan gumatang. Manuman tigatanga mo na ya. Sinako sa ako manan. Eh, adalakaw. Ay, awan tilako ka sinako sa ako. Kinilo laang No kasta, mapanak nga rod gumatang ijay sa bali at tirsina. Ay, agore ka. Adda umay a pulis, maray. Ha? Ay, sus, pulis nga agpaisaw. Nay, adaytan. May baga orasyo. Ay, kastamot kang kasal. Apay? Birbiro ka man tibala ni Salvador Kapurlisan. Nimot badung mo, maray. Ay, apay, sir? Adabasol ni badung kaw? Ado reklamo kontra kan kuana. Ado dagitilino ko na atat tao ngayon nalaan na iti kwarta. Ha? Ay, kunakon ka. Ay, sus. Sa dino ka ditibalay na. Ay, kunakon kat. Naggapo iti linuloko dagiti kwarta ni Pari Badong. Nga ipalpalastugmat ni Marituyang. Win nga rod uray da kwarog. Nagnumardamot iti manok ken kalding a pinulpulutan da. Ay, uray pa ni Kapitan. Pinasangwan da lang iti kalding nga pulutan. Nalipatan nan tinagungay.
Day tangarod ka, tijak kayat ka ni Inteng. Nagmadi ti kasta nga ugali na. Pasangwam lagayam iti pulutan, saanan nga agungay. Hey, Kapitan! Tulungan niyo mata ni Badong Kautan na ibaludan. Anya ko mati maitulong ko. Nagpulutan kayo mo't kinikwarok iti manok kalding pare. Uy, naminsan la kanya. Ay rin naman naklaag. Ay, diyak kaya ti mabalod to yang. Ibag kumano kadwa indak na pare inting kong kwaraw. Toray tong palbiyaga ko ni di pagbaludan. Uy, hindi ka mangiram-raman tataba daw. Ay, pare teng, umay nakmit kadwa na. Ay, di ka magiram-raman. Dakas to pati naramid mo. Anya, Inkasong batan ti basol baw. Kan nagbalbaliw kang aminin. ah, Taplusan ka sakit ti ulo dito barangay. Ay, Tata Badong! No adda basol nga inaramid mo, addamat katukad na apanusa. Iso atap no saan ka madusa, saan ka nga agaramid iti dakas. Ala sige! Didon tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Baklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.